nina ukethia ingi musiaisa witu twende na unene na witu na twende na unene na yuluwa chalo cha mwana kuma ila mundu musei wa itaba kinya kuvikia na kusiawa na daktari watu tabia yuluwa pe bandu mwana waende na kuyana tamie itheo mie tatu mwana usua kauma. Yes. Pe andu maweta kana mundu ndaitaba nati ati yani ndaku no aitabe lakini ndakuwa mwana nginya akabikia na kusia akakwata mwana ni chao chodhothe yakana kituma maundu asumethiwa musiaini wa mundu muka ndino wa mundu muka pela tumesa resas positive na resas negative nundu gusaithia mundu ni blood group A positive or blood group A negative na muno ithwa ila mundu muka ni negative newe na mundu mene positive na ila mundu muka negative na mundu mene positive na matumbi mbone mabulana kana kuka yekala kwa mundu muka antilo kakasiawa pata ikyote kino kingi ando ingi ala methwa na resas blood group negative muno aka wisa kwithia nusia kana kambenesa kana ketha kiona thina kaisiawa nesa lakini ka keli na ka katatu wisa kwithia ndacia nundu mwi wake ni whether we sensitive to that desas positive group nijo kutumi mundula ila kana ila mundu mwana desas negative lazima amanetene nundu penda wela utona wa nikana ndaka react tukana lakini mbaka na desas positive na mundu mukane resas negative weza kwetha peta thina nundu wa blood group incompatibility lakini kana ndaka mesio iyulana na ithete gulana chana isia watene kana kaka kwia thini webu kwa uyu kindu kiki sia na mundu amanya na ndaisi vitali aitona ndawa ya anti-D itumita anti-D because it's D positive or D negative inengwa anti-D and resas D positive injection nekana kwa kana mpaka tamba socialnesa yes peinge jisi kwa kikamba ni mitata blighted over chini chao chokwa kikamba tailo kitata kiyesi twa blighted over nila over yuma nai fertilize wa nyusu na yikwa yimwe ni ya na panini na ne ya kwa lakini yande ya kwithwa yimwe that's blighted over yes that's what it is yeta wene kwitha tu ina etumbe ina fertilize wa yonde ne ya fertilize wa lakini after fertilize ne ya kwa a process ina get the life the real life either the of anybody lakini the either there is a fertilization or after fertilization ne ya kwa na dina uma nundu ya kwa ile kuma naturally lakini ya kwa na dina uma na dini wa mwe zazi kuyana nundu ila ma mix eli mambe ya kuyana lakini ila umwe webo deana that's how it is this over which is blighted is over fertilized but it died after the fertilization inotekia how long with ibinda yana tokethia mundu wa manyai atuyesi ni mwito lakini paithayo paina mwana ni ugaba tuku miei tatu ina na bune boka hapa kino kitu mikita identity for more that's more complicated it's a kweli ya mundu wata muito lakini ti muito no kese dia no kaweza ni muito lakini isu identity for more ni fertilization halfway na ukese dia ne become cancerous na that cancer is identity for more lead to choriocarcinoma ni cancer ya sinusio sia mundu muka ukese dia wezi kwa ila amino fertilize wa kana bedwa abe kana fe fitasi na bedwa abe placenta ni bukola withwa mwana nzou pe mwana abe nzou mwana thaba nzou ni cio thizwa ikwatie kwaranite inya na kana bedwa abe nzou placenta na withwa na umbilical cord ila ithwa yumete kuma bala benzo na mwana papa uyu ku ila papa fertilizewa in the process usaidhi ya mwana ndani ananesa lakini nzoni ziambia kwa na sisi waka
inzo mbene chambia kwa si sioka lakini mwana ndebo ndekuyana na ndebo inzo zosia kana si sioka ku isunu si ndai katwika adedri for more na chema busi kodio carcinoma is cancer of the product of the placenta. Yeah, that's quite different. Now toka kwa mwana kuyana no last me say the rate of growth ya placenta ya kananzo na mwana siane ndo onde placenta ndebete no mwana ndebete sa ingine kuda mwana ndani ananeza nondo inzo kana the placenta si kuyana na mwana nono kuyana kuda mwana yana ndio kwata lewi enough nondo inzo nizo suma zanda kama kuma pala penya ikaete mwana na the umbilical cord ikaete mwana kuko ni kusema papa na dina na chokutimi chana nyingi isiawa kana kusema pe chana nyingi mundu mukani ni watambaika na saingi ni kusema kwethia yuyu nzo nino na wa mwana noyo na izoka si da siimwe kwethia mwana ndio kwata ndakame kuma kwa inya that can also cause the miscarriage na chokutimi ila mundu muka aitambaika saingi ndukusethia muno ta avaluka kana atinwa kana athelwa peo me mathela mukaibu wa muthela na tio sio is very bad zuka inzo ika separate na wa mwana ukethia mwana ndio kwata leu kuku makola pala penya nuno nitilikani siana na kuma bwendo nkuza mwana lazima ume yes actually we unaweta yuluwa mwana nanzo ikatiana pa si atiana kweli bethayo pa bethayo nundu mwana ndetho aikwata leu na ndetho karanda kame kuma bala penya nundu ilanzo na uterus ila placenta uterus kwata nitu weza kwethia ndakame za inyake liuma bala penya ikalika bala pe mwana na ndino kwata dwane ni mukauti ijokti mukauti is very important nundu uyu ni wo wa unengie leu ututana mbo siao na ijokti tuminzo sia mundu si maana nundu uzuni mundu unge nundu that's the connection between inyaku na tazi wako na ila choka cha separate weza kwethia kana yukwata leu na chana nyingi ni andu ngine matamba ikea ibinda yu labika nezo kutumi mundu muka nezo kutumi ila mundu muka wethwa ena danger ya kutambaika kana kuma tumya akome complete bed rest akome throughout nikana usithia separations tipo the so kutumi akaingi methwa na thina ila active wise pia ngani mukuzia mundu muka ni muito na no kudi no jikiwo na byanga mebina muno wiza kwithia mundu muka etulya eweka na saizi ni muito da mwini ni muito saingi ila kwekau because of that training ya ibu and kuze ku separate nijo kuti mundu muka muito da ilo kuna wa mwingi muno kana ilo kwete zembe na watu uzemba ni zanza na iyungama na yuti nebu that can cause a problem nijo kuti akaingi they can abort or they can have miscarriage because of that na yu kwandabie eyuluwa kwatutabie eyuluwa hiyo ila daktari wa Asia kana babe na mwana yani ni mundu mukaiwe wani muito lakini baithayo nundu aingi masia nini entie na thimwa ne wani muito lakini masisia maikuona mwana isu iluka yiba petha hapa iminita was stillbirth kana death in utero kana nikakuienda na municho kutimi wathi sibitali wona ndakitali akwataka mutulilo na yithukise ethwa yithukise ngo ya mwana kunete ita fetal heart rate na icho kutimi labo yithukise na wa makwewa wasia mwana ondetha na matukwanu tene tatu miaka mutulilo koka kauka bwana takombe kiki waenda kwithukise ukiwa ngo kunete nundu ni wewa lakini wewa etio kuna matukwanu ona tithukise untu ultrasound nundu ultrasound ni ona mindo di kuna ene kongo kunete ku nowadays is easy na icho kutimi te apate heartbeat onita waje mutho kana ila mundu wethwa na threatened abortion na ndakame uma eta mtu ultrasound tusiacha kana pengo kunete ila paiko kunete paithayo na ila mundu wathi ewa mwana ndebo no lazima mwana usu aumwe no lazima operate we kana ne wandawani kana aume nundu atebo na endini wa mwi pethwa ape danger nyingi mundu ambe yakwa thini wa mwi ya na o thini wa mwi that is with the tisho nyingi kwa maisha ma mundu muka nundu umwana ni wakutia na mundu mwana watutie nundu wa thina usu
na ila pedho na pedho bailu pedho ape option nyingi ben mundu mukana unenga wandawa nikana mwana aume tawakito cia muno na matuko maingi tiene karenja ane wandawa aume tawakito cia nundu paidho ape maana uteme mundu muka na wimumia kana katetha injo kutimi tutata muno tubonenga ndawa nikana wizithia kana kune kauma naturally tana temwa nundu kutemwa kana kaithayo is not very good ni tawile na nene isu na injo kutimi ila mundu muka wambia kwa una na tona ngo ya kana tio kuna nesa asembo wa theater nikana atemwe akana kumwe ketha nundu ke kala muno ke wanu wa mwana na ngo ya kana kune kambia kwithwa ite kuna nesa aendea muno kana kune kakusa na kitwa na stillbirth tinsio mundu muka kwita mikenda na aisia kana katebo is a big blow to that family and that lady, more so the lady, and it's not very good. Njok to me, mundu muka amino kwebu, tumwea ambie kuthi clinic, aenda clinic nikana asiaitu, kala ilapa kato kadina panika kanini, kama niketene, na kana kuka iseviwa, na to an extent, mundu kuma iseviwa, nundu kana kamino kwa kendini wa ebu wa inya, kabikama dangerous, kwa inya, kwa dangerous very much. Now, saingi, ni nasa kana, pedha penso kana the placenta na ne pedha kana aba kate pedha mukauti kana umbilical cord saingi mukauti nukauka bindu kana ukelinga na welinga ukazia kana kayuka na kamera yuka na oxygen that's also another very dangerous na saingi nundu saingi ndikusaidia mukauti uyu ni mwasa muno ukelinga no yelingira ngingo ya kana itawa cord around the neck is very dangerous nundu be mukautu uyu ni kuita kana kana akana mukautu kelinga ukesaidia kana kukayo kwa kame na thie become dangerous and a medical emergency nundu lazima inyage athi aumwe kana kuwizethia nikaumwa be wa katata nutia ku mundu muka kwithwa muito na kuisa kusia mwana pedho ape communication nyingi na hiyo kitumi mundu maka muito ilo take care of himself ilo take care of herself na more so akithi clinic ngazana wate wanazana watu kwa edha pa idhina now pedhi no longer now very important wa na unena matukwano abortion kana kumia mwana atanabikia kwawe kwenda pe miscarriage ila wena thina we tawa no mwana na mwana ni woma that miscarriage we can call it abortion because it's abortion lakini pela abortion kine kiko because na inoni very common nowadays na is common in many countries na thiningi ni cia lawite mundu mukembwana wakwebu na ndenda akathi akaumwebu na thiningi secret according to the law, to their law, more so outside the country, and I think Kenya nimenda put that lakini palewa pe abortion kuna kweli pe ila real abortion na pela therapeutic abortion ukasaidia we muito na taasisi ndakare taasisi iyo na tono kwa ebuyu mpaka kasia ko inola sima ebuyu mwe itawa therapeutic abortion nundu we are saving the life of the mother we are not saving the life of the child now we see two lives likana kana ila mundu muito pedha madali wale na madali ele no lazima tumasubie kune pedha wa mundu muka na dawa kana na sometimes we take care of the life we ila tene kotela tutene lakini bupe pedha very complicated no lazima kulia inya no kulia ide sam ipe bitsia asia kana kaka ndo lazima ni kuya mpaka ni chae na ndekana sinda ko no lazima kunenge permission to do therapeutic abortion na ndika therapeutic abortion a single doctor no lazima these 2 or 3 doctor make decision kana this is very necessary because that's terminating a life now the abortion ile ngine la mundu utaka nyonda wa kana keke asindu thene wa mwana kauma that's very common na that's in Kenya that's a criminal offense utaitikilia ona kanisa nundu wekau
wisaithia according to the belief ni umya wakita kuwa mundu. So abortion equals to murder. Yes. Yeah. Na indi musiaisia abo ni botu bika muthia wa kilungu kitu cha umuthi na ndana kuma luka daktari kwa tavya musiaisia. Okay ndo tuimina. Yeah, kinu cha mwiso nekana mundu muka is very sensitive na kana is very sensitive na chana tu makwankai kwa andu ala meka the abortions willingly and knowingly is not very good na hizo kutimita acha sometimes kaboka ukasia kana wikanenga na kakai kwa mundu unge nundu pe andu mata kwa tasiana wenda ne munononge pe andu mata asia kana because of infertility. It's very important we there at least for nini muno sika young girls nundu ka mundu akwebwe skulu na ndego kana mundu akwebu na mundu te omwenda kana kwebu kwa abadi ndoku baye kwa abadi ndoku embwane wakwa na ukuete mundu na ko waka na ko is a child, is a human being you are killing. And doing mameta have got a ball. It's not a ball, it's a human being. Timu bila wina go is a human being wina jo ko walo misovia no kaino wanengie that nitokutumi akama nengwe very major creation faculty by God nundu kaino amanengie kuya mwana usubaka chawa aomezo to tima nani chao kiende lakini mundu bukata it's a lot of work and that's God given free gift in creation. Cha mwiso kwala matonda kudwa maenda kumana bala ni dwan kwa masitwa ni wetie Dr. Geoffrey Mutuma ni dwan Zambezi Hospital in South Sea Mayu Road na namba yakwa kwala menda kunkuni asimu kana kumana kindu kingi na la menda ulikandini wa WhatsApp ya Wit Mutongo TV namba yakwa ila litwa in WhatsApp ni noti muonza ili na noti imwe ili kenda na kendengi nelaga Airtel no kuna simu ni noti muonza itatu ina na noti imwe ili kenda na indi musiaisia woni botu bika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi tukumanenge chumwani chukite lilikana ni wa kwambililia saa 2:30 nitwa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.